On je rekao ko se brini da svi radijatori u Ugljeviku bude topli, da nikome ne bude hladno. Dobar menadžer i humanitarac, dobrovoljni davalac krvi. Čovjek koji je prije više od 30 godina hrabrim činom sačuvao svoje selo Mezgraja, a danas kaže da će isto tako da se bori, da se brine za Ugljevik. Dobar dan iz Ugljevika. Naš današnji gost, gospodin Dragan Gajić, direktor firme Termanova. Gospodine Gajiću, dobar dan. Dobar dan. Prije svega da vam se zahvalim još jednom što govorite za naš portal, što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme. Možete na samom početku da naše pratioce upoznate sa radom firme Termanova, čiji ste direktor, i da nam kažete nešto uopšteno o samom poslovanju vaše firme. Evo ovako, Termanova je firma koja je osnovana 2013. godine i to je ćerka firme Rudnika i termoelektrane Ugljevik. Ona je s ciljem osnovana isključivo za bavljenjem, osnovna djelatnost jeste ove firme proizvodnja i isporuka toplotne energije. Od 2013. pa evo do 2024. godine poslujemo, ovdje isključivo se bavimo isporukom toplotne energije. Neki cilj, s obzirom da je ovo komunalna usluga, ovo je trebalo da bude preduzeće i jeste da se ovom djelatnosti bavi opština Ugljevik, međutim, nismo imali sluha da lokalna zajednica preuzme ovu komunalnu oblast i s tim je Rudnik termoelektrana osnovala ovu firmu kao ćerku firmu Termonovu kako bi se u Ugljeviku održalo grijanje i koje, ajde mogu slobodno da kažem, najjeftinije grijanje u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Svi građani znaju da cijena grijanja je do sad bila nepromijenjena. Evo i ovaj put građanima Ugljevika mogu da kažem da cijena grijanja isporuke toplotne energije i za ovu grejnu sezonu 2024-2025 ostaje ista i za fizička lica, i za pravna lica, i za društvene organizacije. Kada kažem društvene organizacije imaju cijenu grijanja kao fizička lica, to je 1,67 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru grejne površine. Društvene organizacije, mi smo donijeli odluku kao firma Termonove, to su ustanove, osnovna, srednja škola, dom zdravlja, dom kulture, opštinska administracija, policijska stanica, dječji vrtići. Ostala pravna lica imaju cijenu grijanja također nepromijenjenu kao i do sad 3,21 po 3,21 konvertibilna marka po grejnoj površini. Mi negdje imamo sada ukupno korisnika oko 1074 i zagrijevamo ukupno oko 75.000 metara kvadratnih, što je na nivou, kažem, grejne površine u Bijeljni, čak imamo mnogo veću grejnu površinu nego čak i Bijeljna. Isporuka toplotne energije, evo trudimo se da i u ovom periodu koji smo imali, kada nije grejna sezona, da izvršimo određene radove, jeste sanacije i uspijevamo. Činjenica da cijevnog sistema u Ugljeviku imamo 30 km. To je sistem koji je 85. u Ugljeviku urađen. Trudimo se, ovo je jako skupa, da kažemo, skupo održavanje ovoga, jer su to u pitanju čelične cijevi, 2 cijevi su u pitanju, potis, povrat, 24 postanice, to su sve mini fabrike i kažem, ali ipak uspijevamo da koliko toliko svake godine rekonstruišemo taj cijevni sistem kako bi bila redovna isporuka toplotne energije. Naravno, kao i svaka druga komunalna usluga, ima određenih problema i u grejnoj sezoni. To su cijevi pod visokim pritiskom, to su cijevi koje 6 mjeseci miruju, da kažemo, u stanju mirovanja, s obzirom da grejna sezona prestaje zvanično od 15. aprila pa sve do 15. oktobra i posle toga se zapunjava ponovo sistem, pritisci, vrela voda i tako dalje. Tako, ali uspijevamo na neki način da održavamo, da saniramo koliko možemo i za sad uspijevamo da odolimo svim tim izazovima, tako da kažem, vezano za to održavanje. Danas je na termoelektrani potpisan ugovor o isporuci toplotne energije zajedno sa gospodinom direktorom termoelektrane i Rudnika Dikom Cvjetinovićem. U par minuta ide prilog sa samog potpisivanja ugovora. Evo danas smo, ja kao direktor Rudnika termoelektrane Ugljevik i gospodin Dragan Gajić, direktor Termonove, potpisali ugovor
o isporuci toplotne energije za sezonu 2024-2025. Ja vjerujem da će ovo našim građanima koji koriste usluge Termonove itekako doprinijeti, jer cijena toplotne energije i za ovu sezonu ostaje ista kao i prethodnik. Kada znamo da sve ostale komunalne usluge i od vode, komunalnog otpada su imali određena poskupljenja, mi smo donijeli odluku da i u ovoj godini cijena toplotne energije ostane ista, kako bi na taj način našim građanima Ugljevika koji koriste naše usluge, odnosno usluge Termonove, izašli u susret i ostavili cijenu na prošlogodišnji nivou. Da se zahvalim upravi rudnika i termoelektrane Ugljevik i gospodinu Diki Cvjetinoviću, direktoru rudnika i termoelektrane, što smo imali razumijevanje i za ovu grejnu sezonu, da cijena toplotne energije za grejnu sezonu 2024-2025 ostaje na istom nivou kao i do sada. Znači, cijena je nepromijenjena od 2013. pa na ovamo. Cijena po gigadžulu iznosi 1,88 konvertibilnih maraka, tako da građani i ovu grejnu sezonu ostaju po istoj cijeni i fizička i pravna lica i društvene organizacije. Još jednom se zahvaljujem i upravi rudnika i termoelektrani i direktoru rudnika i termoelektrane na razumijevanju vezano za isporuku toplotne energije. Evo, vidjeli smo samo potpisivanje ugovora. Možete da nam prokomentarišete sam ugovor, sadržinu ugovora i značaj ovog ugovora koji je danas potpisan? Pa evo vidite, da, danas smo potpisali ugovor na rudniku i termoelektrani vezano za isporuku toplotne energije. Cijena po gigadžulu je ostala ista, pošto rudnik termoelektrana nama isporučuje toplotnu energiju po cijeni od gigadžula 1,88 konvertibilnih maraka. Kao što sam naveo malo prije, koje su cijene za fizička, za pravna lica i za društvene organizacije. Iskreno da vam kažem da rudnik i termoelektrana ne ponašaju se ovako i prema Termonovoj firmi kao, da kažemo, isporučiocu krajnjim korisnicima toplotne energije i uopšte prema svim građanima Ugljevika. Bojim se da ovo grijanje davno bi prestalo da se isporučuje Ugljeviku. Govorim konkretno, vezano i za lokalnu zajednicu. Zašto možda lokalna zajednica izbjegava da preuzme ovu komunalnu uslugu? Jer je ovo stvarno skupo održavanje. Da budemo jasni. Ovo nije ni malo jeftino, kažem vam šta je u pitanju, mislim sve cijevi su u zemlji, 24 postanice, 24 mini fabrike koje rade 24 sata, samo da napominjem da isporuka toplotne energije u Ugljeviku ide 24 sata, bez prekida, i to je 6 mjeseci. Lokalna zajednica kao lokalna zajednica imali bi te neke benefite da je lokalna zajednica htjela da preuzme ovu komunalnu uslugu. Govorim iz razloga jer bi onda imali pristup određenim fondovima Evropske unije, jer ovo je ekološki jako prihvatljivo. Međutim, rudnik termoelektrana kao profitabilno preduzeće, mi kao ćerka firma Termonove nemamo pristupa tim fondovima. I mislim s te strane da ovo, ajde ne mogu reći možda da, i prepušteni smo sami sebi onoliko koliko ima sredstava rudnik termoelektrana, a i značajno učestvuje u svim ovim održavanjima sistema daljinskog grijanja, i da kažem da nemamo njihovu pomoć, stvarno sistem daljinskog grijanja bi bio u problemu. Ali kažem opet s druge strane da je opština htjela da preuzme ovu komunalnu uslugu, imali bi pristup tim fondovima, mogli bi mnogo više da uradimo, ali evo takva je kakva je situacija, uspijevamo da održimo. Imamo mi potrebe i za proširenje sistema daljinskog grijanja, ali to su jako skupe investicije. To smo krenuli negdje 2017. godine kada sam došao na mjesto direktora i uradili smo rekonstrukciju jedne podstanice, rekonstrukciju i proširenje podstanice broj 14, gdje su određeni korisnici imali problema u isporuci toplotne energije radi preopterećenja, a također smo i proširili jedan dio tako da smo na toj podstanici dobili novih 23 korisnika, a ujedno i poboljšali isporuku toplotne energije prema svim krajnjim korisnicima koji su imali problema u isporuci toplotne energije. Još jedan veliki problem vezano za grijanje koji je gorući problem ovdje u Ugljeviku
Glavni cjevovodni sistem koji dolazi sa rudnika i termoelektrane prema Ugljeviku nalazi se u dvorištima ljudi kojima su u to vrijeme 2002-2003 prodati placevi od strane lokalne zajednice. Ljudi su napravili svoje stambeno-poslovne objekte i tu imamo problema kada dolazi do određenih pucanja, određenih kvarova, pogotovo u grejnoj sezoni, onda dolazimo ljudima u dvorište i dolazi do problema oko saniranja tih kvarova. Više puta smo u razgovoru sa lokalnom zajednicom, pošto je to i njihova obaveza bila, to je bila obaveza i 2002. i 2003. Ako su prodali te placeve fizičkim licima, bila je dužnost lokalne zajednice da se taj cjevovod izmjesti iz tih dvorišta na zemljište kojim upravlja ili gazduje opština Ugljevik. Međutim, to ni do dan danas se nije desilo i kažem, to je neki gorući problem da kažemo da ta glavna linija koja dolazi sa rudnika i termoelektrane, možemo reći slobodno arterija glavna, treba da se izmjesti iz dvorišta tih ljudi kako ljudi stvarno ne bi ni oni bili u nekom položaju da kažemo da im, svi su to ljudi, da kažemo, uredili kuće, uredili dvorišta, a to nisu ni male cijevi, to su cijevi prečnika DN300 i stvarno kada dođemo da saniramo te kvarove, to su velika otkopavanja, velika otvaranja i tako dalje. To je neki problem koji je gorući problem na području opštine Ugljevik koje se snabdijeva toplotnom energijom i moramo raditi u narednom periodu što prije da taj cijevni sistem izmjestimo iz dvorišta. A ovamo, kažem, sve ostalo, imamo 24 te postance, kao i svugdje i u svim gradovima u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, dolaziće do tih kvarova pojedinačnih, ali ovo sada što sam rekao, to kad nam se desi kvar na tom dijelu, glavnom dijelu, onda čitav Ugljevik ostaje bez grijanja i onda ostaje 1070 korisnika bez grijanja i to već je problem. Dobro, vi ste se već u toku dosadašnjeg razgovora dotakli ove teme o kojoj ću vas pitati da nam nešto sada malo bliže objasnite i pojasnite, a to je sama saradnja sadašnje opštinske administracije sa firmom koju vi vodite, a koja je kćerka rudnika i termoelektrane Ugljevik. Dotakli ste se te teme, ali evo nešto malo bliže da nam objasnite nama i našim pratitelcima. Da, pa evo sada, kao što ste rekli, malo prije sam vam rekao vezano za to, nemamo nikakvu saradnju. Iskreno kažem, ulazili smo par puta u neke pregovore da opština preuzme ovu komunalnu djelatnost, međutim nismo nailazili na razumijevanje i slobodno mogu da kažem nemamo nikakvu saradnju vezano za sistem daljinskog grijanja u Ugljeviku, osim što kada nestane grijanja u Ugljeviku, lokalna zajednica zna da kritikuje i ovu firmu i rudnik termoelektranu Ugljevik, kako nestane grijanja, ako je došlo do prekida isporuke toplotne energije vezana za kvar ili vezana za stajanje same termoelektrane koji je glavni izvor. Ovdje, kada smo razgovarali sa lokalnom zajednicom vezano da se uradi toplana negdje na to dijelu između termoelektrane i Ugljevika kako bi bio alternativni način grijanja. Mi moramo da znamo, termoelektrana ima jedan blok i on kada stane, nemamo isporuku toplotne energije, tada ide alternativni način grijanja na mazut. Mazut je danas jako skup. Uprava rudnika i termoelektrane se trudi da i na taj način zagrijavamo radijatore u Ugljeviku, da građani imaju koliko toliko tople radijatore, ali nije to ta temperatura zadovoljavajuća. Tako da je i u Ugljeviku neophodno izgradnja te neke nove toplane koja bi bila alternativni način grijanja. S tim imamo problema vezano, nismo ni na taj način nailazili na razumijevanje, ali opet kažem, opština bi morala da se uključi vezano za ovu komunalnu oblast, jer stvarno grijanje u Ugljeviku koje kad isporučujemo toplotnu energiju 24 sata građani Ugljevika imaju tople radijatore. I stvarno su svi zadovoljni, prezadovoljni nekad, mislim koji su bliži korisnici nekim postanicama imaju jako grijanje, nekad građani apeluju da se smanji, ali to je radi nekih krajnjih potrošača da bi došlo do njih, pošto ovdje imamo izmjenu
toplotne energije, toplotna energija koja se isporučuje, ima i povrat prema termoelektrani, morali bi da dođemo do krajnjih korisnika, tako da je ovdje grijanje, opet da vam ponovim, nego sigurno u Republici Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini, najjeftiniji i najkvalitetniji. Gospodine Gajiću, hvala vam u ime portala Moja Bijeljina što ste danas govorili za nas. Hvala i vama. Ja se nadam zajedno sa cijelom ekipom da će biti još prilike i da ima tu još dosta toga da se kaže, da se doda. Evo, danas smo nešto vremenski ograničeni, ali u svakom slučaju u nekom narednom periodu za sva pitanja koja su ostala nedorečena da ćemo se vidjeti, da će se sve pojasniti i reći našim pratjecima. Naravno, u svakom slučaju tu sam na raspolaganju. Kada vi dođete do vremena, razgovarat ćemo dalje vezano na ovu temu. Vama, dragi pratioci, hvala vam što nas gledate, što nas pratite. Iz Ugljevika srdačan pozdrav, prijatno i doviđenja.